Ila punya ikan pepetek jumbo pedel, gede banget. Tuh, gede banget guys. Betulnya guys, malah lotot. Ini panjang banget. Piring gede gini nggak muat. Aduh, mantap, ikannya gede guys. Daun jambu mede. Wow guys, lalapan mentah udah siap, kita makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan Neng Ila. Wah, Neng Ila mau emam. Udah pada emam belum? Sama kayak Neng Ila belum emam. Guys, jangan lupa di subscribe lah ya. Dan jangan lupa juga bantu subscribe channel YouTube Ila Mandala Wangi, tentang kehidupan Ila sehari-hari di situ ya. Wayahna dibantu subscribe, bantu like, bantu share ya. Ini udah malam, udah di jam 10:15. Ila lapar guys, bismillah. Guys, udah di jam 10:15, kita langsung makan aja yuk, takut kemalaman nggak gendutan. Ini pakai nasinya cuma 1,5 centong ya, karena udah malam. Bismillah. Ini tumis kangkung sudah menggoda. Allahumma barik lana fi marojaqna wa qina adzabannar. Pakai sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ikan goreng pepetek jumbo. Kurang. Betul, bismillah. Enak guys. Aduh, susah ini, dagingnya tipis. Bismillah.
Hmm. Daun pepaya dengan daun jambu mede. Menghiji guys. Bismillah. Enak. Menghiji dengan petai. Ada ikannya mengering. Menghiji lagi nih. Oh. Aduh, nasinya kurang ini ya. Nambah nasi takut gendut. Aduh. Bismillah. Hah? Nah guys, bismillah. Hmm. Habis guys. Tulang harusnya tuh guys, gede. Wow. Bismillah.
Hmm. Duh, tulang guys. Wow. Guys, woi suara ilah pelan ya. Oh, daging ikannya tuh tipis guys. Takut kena tulang. Tuh kayak begini. Tua banget. Oh. Wah, tua. Oh, tua banget. Udah nggak ada lagi. Nah, bisa satu lagi guys. Habis. Belum kenyang
nasinya cuma secotong setengah. Mau nambah udah malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minah pisan iman nikmat teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tinggal ngambil ini. Empil.